IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning Idol Bernard. Kasla traffic nga agbalon kat pasensya. Oh, yan, nagbalon na pasensya. Ta senior citizen mo ito kadwa. Yo. Kung na niya po Steven Tan, ideal man, umiyak ko ng paumanhin. Kung na kasi expected traffic. Kasi ano talaga, traffic with ati under, di ba? Oo, ganun talaga. Anyway, Idol Bernard, may sa manen, iti pimusay, iti napasamak nga disgrasya. Iti Alawag City, babayan ti panagtinong party, may isang SUV, ken may isang kotse, iti paset na, iti Barangay 5, iti Syudad Tilawag. Ti SUV, may isang Fortuner, ket inturong iti Agnagan Eduardo Fontanilla Mulmillas. Nagtawin to 50 may isang information technology. Kinagintay iti Rizal Street, Barangay 2, iti Lawag City. Iti ito nga iti kotse, may isang Vios, kahit inturong may Tagnagan, Jan Noval, Balitay, Lumutan, nga agtawin talo may isang Mestro, iti San Nicolas National High School, kinagintay iti Barangay 6, iti San Nicolas. Iti investigasyon, iti PNP, tinadakamat ang SUV, mandaliman ti panagpapamyanan na nga direksyon, iti nadakamat nga kalsada, edin tamasabat na. Deto'y kotse, keta sinapgod ta Idol Bernard, iti la portion, deto'y kotse, keta napitpit Idol Bernard. Deto'y driver, iti SUV, intaray, iti kadwana, iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital, ngayon na ideklara nga dead on arrival. Apo, di ka Segon, ti asawa, dato'y Eduardo Munillas, sakbaypay, iti panagbiyahe da, madlaunan nga ulaw, Idol Bernard, dato'y driver, nga sumaten ti resulta, iti panakadisgrasya na. Sangang nalawagan, iti report, iti PNP, no na high blood. Dato'y driver nga cost, iti disgrasya ngayon nagulaw, Idol Bernard, bayad iti hindi pa nagmaneho. Naman, nga damitin iti amicable settlement, iti nagsumbangin nga partido, pasan iti dato'y nga disgrasya, Idol Bernard. Siguro, naatake siguro, Idol Dance, during that time, madamat biyahe na, madamat drive na naatake. Isot DJ panagkadumpar na kadeto'y Vios Piman. Kumusta mo, digiti pasaheros iti Vios? Ang damit na sugatan, Idol Bernard, awan tinasugatan ka. Na-trauma da, doon parang dalata ka dadamo on the right way. Well, siguro, di pa iti may isang cost dati pupusay iti driver, nagnervyos idin, makita na nga na-involve iti discretion, Idol Bernard. So, kadag iti driver, masapol nga agad anad no mariknan nga madi iti bagi hanga ipilit mabalun nga ipiigit pelaeng agrelax tagugas takit maaliklikan iti disgrasya ano kasta Idol Bernard o ti driver tanong ko iti aksosya mo iti kutiko tinat-ima na kit anak ko iti igupela ko no kwata na makoy no siya tagberbis no kwan so no mabalin mo nga iturog sang kabasin 5 minutes to 10 minutes, that's good enough. Well, hapabulan dati ang interview ang daong may boundary paspasang ko lang din may sanukot. Ako pinipilit ko lang. Apay tricycle masama di boundary. Boundary amam nung tabi tayo kakawasan nila tayo boundary kada tricycle tayo kaya aming ang media di ba ada boundary mo awan pay meron ko Darlin di kalmo ada boundary mo awan pay agbayad kan ko dala ko agbayad din nakatutang no kasta na nagsingir tatanga tawen ka no 2025 okay. So ikagdaway ito Bernard, segun iti PNP Traffic Division, masapol tiyak panag-anad, tiyak panagmaneho, nang runa ka na iti adantin anayen, tapos maliklikan iti disgrasya sa bagay. Dati lang mind, dati hanga grabe, dati perdisyon iti lugluan ta, ari na kita sinamput dalang ito Bernard, hangset ang kolisyon, di kita sinamput dalang, ngayon pimusay dati driver, gapo siguro iti health condition na itaray, iti provincial
Hospital. Iti sa bali pa nga bangir na arestar ti may isa nga may bilang awag person manipod ti Pidig Ilocos Norte babaen ti Pileg iti warrant of arrest nibigbig tinatil nga ni Richard Espina Tolentino nga agtawan talabulag at siyam nasawaan masang entrepreneur kinagindag iti barangay 12 iti Asyunad Tilawag gapo iti kaso na nga estafa through falsification of public document. Ti akusado ket narekomendaran ti 48,000 pesos kasa piyansa nga inarekomendar manipod mismo iti korte nga nagtuodan dati warrant of arrest na iti branch 15 iti Lawag City. Nagdagos lang nga ni written warrant iti korte nga nagtaudan ti warrant of arrest na dagusong bata na nagreklamo ani pila kontra ken kuana. Sigon ti PNP sa makita nga nakikid dati akusado nga nang simuko apaman nga nakita lang dati warrant of arrest na kanay ti arresting officer manipod ti Pidig Ilocos Norte. So itagdamay do Bernard nagpalagip iti PNP kada kitay motorista gapot pa nagtutudo na iti nagpatpat na ket nagaristikal sada masabol nga at maling alerto tatumaliklikan iti disgrasya ng runa ito mamyanan talapidis dalan ken espaldo kami nagkalislaing iti dalan kauraan na iti sangwanan iti Barunga Mall TSM Mall iti siyang tinawag na permit traffic na iti kalman. Tamag pa lang manipod iti PNP Idol Dennis Alipio tatak